Kaça veririz? Bilmiyorum, siz aytarsın yani. Ona kaça? Ardı bozuştu yaxşı. Dediler bunu apar baklap narı tağın alayın. Vaka sizin kolunuzdan çırpayıp kalasa. Atты minip gördünüz ha? Bir sıra tekşerip oturacağız bir saatten beri. Öz akam onu Sancho'ga kelgen bolчу. Biroq munu jaktırıp kaldı da. Sancho'nu satıyorsun ya. Karasından bir göreyim dedim ben. Karasından bir göreyim. Şimdi var buday verip, nar verip, bastırıp, cayla ulaka. Acık yiye var ağız. Ha. Bu anda nesi kaldı? Karmap durup par degile bütöt. Sıran aka. Sen ait ya bu özünde ait bile ait ver. 250 bin kemi var aka. 220 milyon verem. Çok aka. Koşarsın. Versen ben kaç çok. Ben bakla bunu Ali eten ketmiş çürem degin. Büyüsü üstüne baklap şu yüzün tam yapkana taşlığa büyüğü. Doğru sat olay. At 4 asi. İşte bir bağıp bakın bu gönderin sağanda löz. Çağıra girse oldu bu. Oraya girdi o kadar. Bu cihatlar cepti verelim ben. Aka şu sizge satsam suyunam sizin kolunuzdan kuda kadar çırpayıp da sahipkar adamsınız. Ait. Men satkam dep жүрөм ben. 240 bin so'm qalın aka. Tamam. Düş daha düş. Aka жақсы sizge alıydı o 300 demedim aka. Ver. Muamele qilib turardi. Bergenimiz için göz gözü yılı uçurardı. Ait bu. Gözü uçurardı. Çetilep çıkarattı dedim ben. Canavar. Bu pişip bitkene geldi ya. Eğer aka. Bağış gereği, yemez gereği. Ova. Bekle. Haydi. Biroq öte sındı. O satas aka kuda qalsa bunu. Jantar qal so'zing silo ke. Jantar ait. Özü Bereyim dedim ben. bunu satıp yürüp karma oturabız da ayttık aka. O andale arkadaşım. Barın bolgon Baklapta bir ay, 2 ayda bir. Hayda bitkeç. bolgondoy aytıp berdik at jönünde. Kim berip vagında karap gölökü alıp. Zor kıldı. Эми Men kılam ne kadar buna menet de. Men mağa varsa bu jügüle örmeydi. Görüyorsun ha? Menet. O bunlar At oşandaydı aka. bunun arkasından göp sır jatat. Бактылы ака, ошо 1,5 ай мурун сатылган. 50 миң акча которгон. 50 миң акчасынан кайра 15 миң сурады эле 15 миң кайра которуп койгонбуз. Эми ошондон бери багып же сата албайбыз, же неме кыла албайбыз. Qaysi? Егешиме өзүңөр не болбосуңар да? Ал жагын өзүбүз бүтүрөбүз. Hala bolboydu da. Проблема болбойт. Ha, aytkılar. Азыр келип эле жактырып кал ушундай. Törөгөн кичине кошуна сатабыз. Өспүрүмдөрдү at Yok, boğunca, kaydelen- kakın ballar at boğunca şunu bağıp. Çoğunak ile beni bel durağın ile. Derdinle. Ay at boğunca jigit ben pul öttü. Hı. Çeşem öttük ha. Gel, Sülöň aka. ver, Başlap sülöň. ver. Ver o şoğa. Bunda kılam 10 bin son bin de 220 bin son pul vereyim. Yeni oğlak pul. Versen aldım. Razı olsun. Kızlar biz Yok. sattan kalbayız. Yok, o şoğa versen yeni oğlak. Razı ol. Ne de etken de sahipkar. Ne desin? Versen şu at. Bağır. Bak at kişi de Акам мамам бирдеги да ат сураган эмес да бирок. cılt etip aldım ağa. Kekse bırak. Көзүңүз жеттиби? Ova ayağı bir ben erten anda benden yeme yok. Zor kıl bir ayağı özüme. Rahatsız baka. Ben razı. Razı var bu. Мен акбөр менен багып берип атакам, Алла разы болсун. Чыгып эми бир минип бастырып көрсөтүп коюң атты. Буга чейин жана минди, карады. Karanı aktan bölmesi kalыстığın dayakta dek. Kara kızın ağınan ver, bağınan dek ha. Calt etti. Geçti be.
Zaman adatı çok. Deme bu jaka vurup narı Caşı 4 tası ya. He. Üyürü anık. Üyürü anık. Üyürü koymayayım ha. Бирок айттык-ко. Ооба. Үйүргө бердик. 1 айдан кийин жанайым чалганда атты алып келип берди, пулун сразу кайтарып берип койду. Bunday güvenli attı çaka. Nemen жылқысы dedi açı. Ооба. Түг ашыны. Açı. Эми кара. Razı. Караат эми буактың ачылсынына. Ha Xuda kalasa. Apırtanın otun cetini açılat bunu koy. Ооба. Parasın boylarında. Bir mal bloko. Bunun birinci үйүргө коюп үйрөткөн эси мага мындай деди да. Үйүргө мен үйрөткөм деди. Үйүр өтө сонун деген. Анан үйүрдөн карма улакта сатып жүрген экен. Кара сууга. Анан кийин биздин колго тийип калганда биринчи хозяин мага чалып туруп, атты эмдиги жылы кайра өзүм алып үйүргө коём. Үйүрдөн жаман кыйналдым деди. Үйүрү зор деди. Анан biz кара сууга кайра саттык бунуч. Үйүрүнө гарантия берип. Апарып коюп бердик. 1 айдан кийин жана жайыттан башка жака айдаган мезгилде, короче, жаңы кулун туулганбы, айдаганда ошону кызганынан кулунду тиштеп койгондо сразу бизге чалды. Кулун тиштедим ноңор деди. Атты алып келип бериң анда деди. Бирок 1 айдан кийин да ошо келди турат. Var бүттү да багууга даяр экен да. Ооба. Багыш керек болду. Бу ака үйүргө кетпей атып эле капкара таптаза ат эле да. Бу бай жүнү кызарып жанагындай болгон эмес эле. Bunga büyük dedim. Ооба. Oldu işte. Ben razı. Натип Zor aka at zor at aka zor faydalanıp alın. Ha Xuda kalasa. эч ким күйбөсүн, ар бир адам пайдалансын. Ulan zor dep gelgen aka. Eto işin işte dep. Анан эң негизгиси жанагы барака кылган адам шарт алып кетип калса да айткандан кийин Oldu. жок болуп кетпейт. Porter var mı? Мен сизге айтпадым мунучу. Мен сизге айтпадым. Бунун биринчи барака кылган адамга айтып атам. Hazır alıp get kılay da. Kettin aka. Насип кылсын. Бу адам менет кылат. Bunu Xuda. Менеттин артын көрөбүз, Кудай буйруса. Torbon dilip. Bu ayırdı bu. Kacaman ata gete görüp duraydı. Çallarını tersine getirip. Ушундай соода болду. 220 болду ошондо. Ооба. Баракасын берсин. Aytıların gelsin. Oldu. Başta al. Dolar geldi abi. Hoştan geldi. Бардык нерсе ниетке жараша дейт. Шака жакшы багып, суутуп. Буюрса, о нар жактагы улак качан болчу эле? Ажыкедеги? Bingi aydın da. Кийинки айданбы? Ошого даяр кылып ошол жерде бир кайнасынчы шуат. Olay var. Saat kança oldu? 12. Saat 12 oldu. Bu kaç oldu? 19 oldu kaldı. Çok. 18 dörtte. 18'ini öttü de. Oldu. Kettik anda. Kettik. Bismillahirrahmanirrahim. O üstünde demesi var bu gene. Çok bu? Ha bu oldu. Kana karat. Ay malades. Biz dağı es alayla.
Bugün оор эле күн болду да. Ya Allah. Maylandı. Mayli aka. Razı olsun la. Bo'ldi aka. Xolos. Razı olsun. Yerine yüzüne jarq qilib qo'yaymi la. Bo'ladi aka. Ildi öydele qarab bo'lib qolsin. Ya aldı aydaverayın ha. Olsun. Bu bargan bu. Барган о. Ак бөрүнжүктө барган бала да. Hay Топтур жакшы жетип алган ака. Бир жылдызын жандырың ушулат. Mana ушинтип. Бүгүнкү күн аякта. İşkananı жаптың. Ana жаптым да. Эшиктерди култадыңбы? Эшиктер култады. Камера иштеп атат. Камера ол. Болду. Камера татыры. Эми Мен капасы 6-да келип чөп салам дейм ой. үй бүлө бала Доктор чаканын канат жакшы жеткизип алып берип коем. Жакшылап жеткизип берип коем. Сен ак бөрүнү апардың эле ошол арасында? жо үйүнө эле апарса керек азыр. Эле деди, ошото артынан айдайсың? Артынан айда. Эми коштошо турган убакыт келип жеткен экен. Не дейсиз? Ой. Кетти дейм. Бүгүнкү күндүн немеси биттиби? Бүттү. Акыркы коңура. Дальше кандай план? Дальше кандай пландар бар? Пландар досум. Эртең дагы эле бир атка барабыз эми Кудай калса эртең менен. Барып көрүп атап келебиз. Бүгүнкүгө кандай комментарий бересиң? Бүгүнкү болгон окуяга мына Санчону барып алдык. Кайра чалып атты бергиле деп атыптыр. Эмне? Санчону жүрөгө саттык эле. Алейкум ассалам. Кайра эгес чалыптыр. Атты кайра өзүм пайда бер өзүм алайын деп эмне болгон билбейм. Биз эми сатып жүрдүк эле го. Укам атын сатып жүрдүк деди. Шона. Жанагы не болуп атат, бирөө комментарий жазып кылышып жатасың го. Мен ону карап чыгып Ал мындай деди. Жантөрө сен реса мактап саткан Санчоң келип эч нерсеге жарабады, бир термозго да таштабады деп жазыптыр да. Мен ошону ответ кылып чыгарсам өчүрүп кой деп. Мисалы болгон нерсеби? Кандай эми не болгон сен? Мен деле билбейм да аны. Мисалы мен бир Санчону саткам, Тилек Аканбаевдин жана Санчосын саткам. Ал ат өмүрү айнып келбейт да ал. Келсе сразу алат элем мен. Мен билем да. Канчата Санчо саткан. Мен бир ошол Санчо аттан ошону саттым. Анан анын балдарын саттым. Балдары ат боло элек да эле. Көрсө башка эле Санчо окшойт. Башка бирөөдөн алып эле мени бул жакта эми баягы элге салып атат да. Ой, билбей. Жазбай ошо билип тошнасын тактап эми сен барып тартып койсоң эмеле неме болот керек да. Мен барып тартам. Эсим не десе ошону айтам. Анан ушундай видео чыгарсаң эле актанып атат. Мен актанбайм. Ода эми актанышко эми болгону айтып коюш керек, бирок сеники деле туура эми бирөөсү туура кабыл алат, бирөөсү эми ушундай экен деп жаман көрөт да. Эми бир сөз айтайынбы? Элдин көңүлү, биздики эмне экен? Биз деле мындай кылбаган ишибизге жооп бергибиз келбейт, ушинтип жооп беребиз. Ошого чыдаса жазсын. Арканы чукуп. Кыскасы ушундай. Адам ар бир нерсеге өзү себеп болот да. Өзү себеп болбосо жөн болбойт. Майли. Жакшы жат, жакшы сол, жакшы түштөрдү көр. Мен жолуга алдым. Алла таала маян берсин, жакшы аттар кайерде турган. Эртең кеттик дечи ошол жерлерге. Сактар бар, чакырып аткан. Баптыр досуп, гамитти карайын дем, гамитти таппай берген.
Kıyal öydüge kedet Adırga. Men ıldıga ketem. Öközün yüzünün ortasında şu bizden ofisimiz var. Bizden işxana.